بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه ميديا فتاق على قول من الله سبحانه وتعالى قسم فرطة شرح مسلسلة وهذا كمن دي إكلام ماتر اسمفل كمغاوة الحليم جل جلاله سبحانه وتعالى ما اسمفل أبيكت أي إكلام جي كوفا دبو مغا أوسع ودين وغنوا أرتكون توبة ومتكا مهلو دبا وغاوان ترسكلام كمغواك एक भाई मिसाल तो गवाह कलगुन में कुरी दर्श गवानी फाको आदि मेरे अलगुन में सिलसिला गवाह तक का मजीफा वा इसमुफुल की हम अलगुन में को इंसान को इस अलगुन में दिरुल मुगा हयात होगा इसमुफुल का नुहन बेरम बेफावा वारम मत वर इसमुफुल गवाह ए अशाफी एकलांगे शिफा देवा रसकलांग الشافي جل جلاله سبحانه وتعالى إكلانجي وريها بالتك شفاء دبارس كلام كيد قرآن الله سبحانه وتعالى وحي كربا فوني إكلانجي أرتكون شفاء دباكم بيان كربا إبراهيم عليه السلام جوا قرآن بيان كرب وإذا مرضت فهو يشفين أدي ميالا بليوجكم جوانما فهم يلا شفاء دبا فراتك يكلام بما ألقون من هيتا قولن جهني يكلام جا الله سبحانه وتعالى أرتك امتحان كرو متكا أرتكون تفاعل كنكن جسا एक तेरेगा बलिमडु कंगे इंसाना इम्तिहान करो मट्टका यकलांग कुरमत करबा कंततक अदि इंसानु ನುಬಾಕಮುಗ ಹದ್ದು ಫಾಣ ಅದ ಹಿಂದುಗ ಎಬಾಮೆ ಹುನ್ನ ಉಕೂಬಾ ದೇವ ಮಟ್ಟಕಾವೆಸ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಬಲಿಮಡುಕ ಮೆಂಬರ್ ಕುರಾಫಾನ್ ಲೋಬದಿ ಇಜ್ಜತಿರ ಅಹುಂ ಇನ್ಸಾನ ಇಮ್ತಿಹಾನು ಕುರವುಮುಂ ಎ ಇನ್ಸಾನ ಎ ಹಾಲತುಗ ಗುಳನಿ ಕೊಂ ಫರಾತಕ ಯಕುತೋ ಬೆಲೆವಿಗೆಂದೆ ಕಂಬೊಡವೆ ಹಾಸ್ವ ವಗುತುಗಯ್ಯಾಯಿ ಎಹೀತಿರಿಕಮ ಬೇನುವ ವಗುತುಗ ಏನಾಗಿ ಹಿಂಗ್ ಎಂಬುರಿಗೆಂದನಿ ಕೊಂ ಫರಾತಕತ್ತೋ ಮೀ ಇಮ್ತಿಹಾನು ಗವರ್ನಗಳ ಫಾಹವೆಗೆಂದೆ ಎಂಬಿಮ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಇಮಾಮ್ ವಾಹಿದುಗ ಅಶ್ಶಾಫಿ ಮಿ ಇಸ್ಮುಫುಳ ಇಮಾಮ್ ವಾಹಿದುಗ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆನ ಬಯ್ಯ ಜೆಹೆ ಹಾಲತುಗ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆಗೆ ಹಿತ್ತ ಗುಳಿ ಲಾಮೆಹನ್ ಜೆಹೆ ಫರಾತಕಿ ಅಶ್ಶಾಫಿ ಜಲ್ಲ ಜಲಾಲುಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಏಕಲಾಂಗೈ ಬಲಿ ಲೆವ್ವಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗ ಅದೇ ಬಲಿಗೆ ಶಿಫಾ ಲೆವ್ವಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗ ಕಿವೆಸೆ ಕಲಾಂಗ ಅದೇ ಬಲಿಗೆ ಸೌಬತ ಲೆವ್ವಿ ವೆಸೆ ಕಲಾಂಗ ಹೆಮೆ ಹುರಿಹಾ ಕಮೆಕ್ ಮಿಲ್ಕೋಡೆಗೆಂಬ ಫರಾತಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಎ ಅಳಗೊಂಡ್ ಮೆಂ ಗುಳಂಜೆ ಫರಾತಕಿ ಕಲಾಂಗ ಅಳಗೊಂಡ್ ಮೆಂ ತೆರೆಗ ವರ ಗಿನಫಾರ ಮಿಹುಂ ಬುನೆ ಬಲಿವೆಗೆಂ ತಿಮಣ್ಣ ರಗಳುವಿ ಮುನೆ ತಿಮಣ್ಣ ರಗಳು ಕುರಿ ಮೀನ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ತಿವಣ್ಣ ಬಲಿವೆಗೆ ಮೀನ ಮೀಹಕಾರದ್ಯಾ ಮೇನ ಮೀಹೋ ಕಿಯವಾಲಿ ಕಿಯೋಮಕುಣ್ಣೆ ಓಣಿಯ ಮೇನ ಮೀಹ ಕದಿ ಪಂಡಿತೇ ಕುಣ್ಣೆ ಓಣಿ ಮೇಣಿ ಮೀನ ಗೌಮೆಗ್ಗೆ ಮೇನಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ತಿವಣ್ಣೆ ಮಿ ಬಲ್ಯ ಫರ್ವಾದಿನಿ ರಗಳು ಫರ್ವಾ ಕುರ್ಮಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ವಾಫಾ ಕಮಗೆ ಅಸ್ಬಾಬುಗ ಹಿಫಂಜೆ ಹೆನ್ನಮೆಸ್ ಫರ್ವಾ ಹಮ ಎ ಫರ್ವಾಯಂ ಎ ಬಯ್ಯಕ ಎಂ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ದೇವಿ ಹುಣ್ಣ ಕುರಾರುಗ ಏಕಕ ಶಿಫಾ ಲಿಫಾ ಅನೇಕಕ ಶಿಫಾ ಎನ್ನುಲಿಬೆ ಬಯ್ಯ ಕಿವೆಸೆ ಬಯ್ಯೆ ಫರ್ವಾ ಸಮೆ ಫರ್ವಾ ಹಮೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೆ ಕುರ ಏಕಮಕೆ ಬಯ್ಯಕ ಏಕಕ ಎ ಬಲಿ ರಂಗಳುವಾರುಗ ಅನೇಕಕ ಎ ಬಯ್ಯ ರಂಗಳೆನ್ನುವೆ ಏಕಿವೆಗೆಂತು ಎಯಿ ಅಶ್ಶಾಫಿ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಏಕಕ ಶಿಫಾ ದೆವ್ವಂ ಇರಾದು ಕುರಬಿ ಅನೇಕಕ ಎ ಬಯ್ಯ ಶಿಫಾ ದೆವ್ವಾಕ ಇರಾದೆ ನುಕುರ ಅದೇ ಇನ್ಸಾನಾಗೆ ಹಿಗ್ ಗುಳಿಫಾವಣಿ ಡಾಕ್ಟರುನ್ನ ಇನ್ಸಾನಾಗೆ ಹುಗ್ ಗುಳಿಫಾವಣಿ ಫರ್ವಾ ಕೊರ ಮೀಹುನ್ನ
farwa ei asbabu terege himene kamek ehnamme insana ge hig gulifa wanje farataki e balige shifa milku egemwa hame ekeni farakkamu gawa ash-shafi subhanahu wa ta'ala ei insana imtihanu korewunima ei insana imtihanu faswana got abadu se insana ge hig Allah subhanahu wa ta'ala goli lamahi fautun ei emme warugada hatiyaraki e bayya ena kurimetila ei ena imtihanu ga Allah subhanahu wa ta'ala fas korwana got Ibrahim alayhis salam vidalwani kit Qur'an ga Allah ta'ala bayan kora fadin wa idha maridtu fa huwa yashfin balimi hunga hituga abadu ashgannawan je atiwari ayatem emi hunga dulun abadu taqrar koren je ayatem wa idha maridtu fa huwa yashfin mela balivejjikam ga anama fahe shifa devani ekalang erun enaga hituga iman kama taqwa warikama adimwarikam adi Allah subhanahu wa ta'ala onna gaakkan ituru egos ekalang ena shifa dev e balin ena nikumege annani shifa ga iturun ena gemmeku emmeha kuffafata fuwegen wa haluga adi e balige kuriga Allah subhanahu wa ta'ala e gaakam avore ma mativeri gaakam ena e balige sowun hasil kok ei balige faida bay mehun baliwani balige wegen ihsas koran jehni e veena ekuga wes e balin Allah subhanahu wa ta'ala hadratun dharmaya sawabes nulibe bay mehun bayya fahuga kuriga ekalangya oi gaakam avore gaakkan duukom ma boda ekalangya mistakun duruge ba e bay mehun gatuga namaz kurashe dua kurashe erun Allah irad kurebe rangaluwane mem bunima bunani timanne namaz ko fime dua wes ko fime ekam ko swika wennet nar ekam wes uttala emik mane kene imtihanu ge wani failif imtihanu failif ene ge bayika shifaa wes nulibu nuita akan Allah subhanahu wa ta'ala kurimat kor imtihanu ga e wemme sukul ufulanjei e veenu ge sowun livembi dharmaya sawabum senawani mahrumef embe bali ei Allah subhanahu wa ta'ala kuttamu mattaka libigenda furusate kamuga e insana dekenche algon menge darin deke lobiwe adi e darin bes algon men deke lobi algon menge darin adabde e darin buna kanka nokoddiese bat e names e darifulu algon men gene relies adi algon men de bay khidmatakun ena mahrum kuriyas e darifulu ei algon menna hagigatuga hituge gulumun gulifawa dariyekkamu ga wanama e darifulu algon men dokoffa duraka nudan algon men ge dormati ga bettiyas ena e dormati gonnan ena e nudane e ge dukoffen ikiviga to ena gabulu kura gotuga ena ge member fan dokoffa gos enen himata rakkaderigan dene evves insane mi duniyega nuwe එහෙම වීම ඒ member fan ගේ ගේගේ වශාගේ එන එඹුරෙන් එයි එන දාන එතුරුතරන්නේ ඒනෙන් එහි තිරිවාන එහෙන් ඉන්සාන කොනෙන් ඒ member fan නූනි එකෝ ඒ member fan ගුළුන් කඩිපාවා කුජ්ජෙක්කම ගවානවා ඒන අදබ් දිනු ගොතුන් ඒන ගේම් බේරුක බහට්ටාරෝ ඒන ඒ ගෙදු කොල්ලා ෆේන දානේ member fan ගහජෙතෙන් එන එකනේ බේරු මේන එකනේ ඒනගේ හිතුගෝ ඒ member fan නැබස් ගුළු වෙන්න නැතිම ඒන කොම සෙම්බේක ගුලින් එහෙන්තාව කේන උලෙන් ei sabun e darigi fulog islahattaka member fan eli fiolun ene faada wes nokuri ena duniyege tere gelli halakugen de enen himayat de nehem farate asdu hagiyatu kan wana hennames ena ege sabun ena rakka terigan dengo farabes ene oligos ena duniyege gelli halakugen de algon members e fada mejjikam go ana warboda hitame algon men Allah subhanahu wa ta'ala ge da'wat ekalang nidayen ijaba digen abadus algon men as mi du'a dannawani ekalang ge kologa ekalang ge goal namad goal libwima namad mennani hajj goal libwima algon men hajj midani gos ekalang ge kolo washagen algon men memburani ekalang ge kologa tawaf kurani algon men embure ek ehen tanenne daan ehen evves tanenne devene ehen tane vesnek adi wagga madada ehe direkan edene ehem farate besne
بما امتحان بيكي بليغ سوم إنسان الله سبحانه وتعالى أن جاكن يترو بجند دانجي نبي صلى الله عليه وسلم بليغ شفاء قربا فدعاء تريغا واردن اسوي اللهم رب الناس حدا بدكر اسكلا كي بيلا ہوئی ميستكون غير اسكلاغ اذهب بالباس بالي في اللواندي واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك ادي شفاء دبواندے بھیا شفاء دبواندے ابا الہوی الشافی ابا الہوی بریتک شفاء دبوا رسکلان لا شفاء الا شفاءک ابا الہو کے شفاء نون اب شفاء نوے ابا الہو دبوافی فروایں ابا الہو دبوافی شفاء نون اب شفاء دوین اب فرات نوے لا شفاء الا شفاءک شفاء لا يغادر سقما eba ilahuge shifaanun ebbe shifa ennuwe efada shifaen algolmanna me bayya debwande alamege me bayya debwande ve ei e bayya kaffoga e balige ebbes asare ashiganduga nuhunnane efada furiyama shifae alamena debwande allahumma rabban nas adhhib al bash ishfi anta ash-shafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama මිතාගස් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බයන් කරාවනි ශිෆායකි ඒ අල්ලාහ් දෙවච් එකලාගේ අෂ්ෂාෆි ෆොරිහම වේගෙන් බා ශිෆායන් ඒ ශිෆායක ෆහුගා ඒ බලීගේ එබ්බස් උඳගුලේ තහම්බල කුර නුජේෆද ශිෆායකුන් මේ අලාය ශිෆා දෙවන්දේ මේ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බලමි හොන්න කුරවා ෆවා දුආගේ තෙරේග වාරදුන් අස්සව ඉබාරත් රුඛියාගේ තෙරේග අම්මකෝ කියවේ උලේ ඉබාරත් එළොව දිස්සේ තෙරහොන් mi algon me hituga abodus kurin dennai fadein ashaganno anje matwe aqida ke kalange shifa anon ebbe shifae nuwa akam gaqit hamaya ko algon gabu kurin je ane hagigate ki insani wasilattaka balaruga rangalu nuwane bali daimi balitan eburi wewar ekamoke insanunna ala kiyaro insanna rangalu nukurwede balitan insanunga jiribayen fenifa huri එවස් බජේක ඉන්සානගේ ذاتව රඟලු කරේ ජෙන්නමස් අලගොන් මෙන් ඩොක්ටරි ගොතුම් ෆරවා නෙන් එත බලිතගේ ගවාහක එබදක් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එවස් බයිය බාවයි නුලබ්වා ඒ බයියක එකෝගේ ෆරවා බාවා නුලබ්වේ මේ ඛුතුබාගේ සේවා කවම ගාඩුවේ ඒ බයියෙන් අල්ලාහ් බාවා ලබන ඒ බයියගේ ෆරවා එක එකෝගා අලිමහු මන් අලිමෝ ජහිලහු මන් ජහිල එගේ මේක එඟුනස් නේගේ මේක නේගුනස් අල්ලාහ් වනි ෆරවා බාවා ලබ්වා ඉන්සානුන් by farange farwa ahmed dewa ne by fare farwa ahmed kanu deve devuni ma allah subhanahu wa taala gizna fala ke mihega shifali ekam algol men gabu kuran je hagigate ki allah subhanahu wa taala ga hagguga shifae nu devene evs baye nuwe ekalange bali bawale ekalange shifa bawale emma doctri gotum mi gabul korwe gabul koro meena baye ki shifa libene baye nune ei daimi marubayek कैंसर बरी काल बलित मिसालक किडनी बलित काल बलित ए दायमी बय्यके बय्यकी रगळवाण बय्ये नूने अल्लाह सुब्हानहु व तआला हदरतुगा एब्बे सालेग्गा एकंगොන්නනි එහෙන්නු එවස් බය්යේ නෝන්නානේ රංගලනුවාන බය්යේ එයි අල්ලාහ් බලජස්සවි එකලාංග බලි බාවානේ වේ එකලාංග හදරතක බොඩෙන් නුවාන එවස් බය්යේ ෆිල්ලෝ එහෙම ආගමන්න බෙෆෙනේ කිතෙම ෆරාත්තගේ डॉक्टरों एमी हुं रंगलो नुवाने कमक उम्मीद कंडाला फावा रंगलो नुवाने कमक कन्नेडिगे बुने फावा अदि मितन आहारको मित दुवोगे तेरेगे एना दुनिया दूकुराने को बुने फावा किते मीहुं बलिंग अल्लाह सुब्हानहु ताला शिफा देवा फोनी अलगोन में दन्ने तमी हुं स्तिबे हुं देवडा गन्නවා एते बेको स्तिबेने हम बलिन रंगलो नुवाने कमक डॉक्टरी को तुम बेली फावा किते बेक अल्लाह सुब्हानहु ताला शिफा देवा फो अदि बय फारा मिवेनी मुद्दतेगे तेरेगा एना बलिगे मरवाणको बुनेफवा ए मुद्दतुगे तेरेगा बलिमीहा मरनो ए मुद्दतुगे तेरेगा डॉक्टर मरोवासे एना सिह सलामत गुरिमीहा अरेकाई वरंग अव मरवाणको बुनिमीहा हेन्नमस अल्लाह सुब्हानहु व तआला बैतक शिफा देवा कैंसर बय शिफा देवा फेबुर अदिनुम बैतक अल्लाह शिफा देवा हेन्नमस එයින් කොම්මේ حالتක අලගම නසර හින්ගාලාරෝ එම් බේකලේ ගාතුක කි වෙගෙන්තෝ එහෙම් වී අහලා වී අම්බුනානේ තිමන්න හිතන් එරියේ ડોක්ටර් මුනෆී මිකම නුවාන තිමන්නේ කෂෝර වී මිකම වාන එබ්බස් ෆරාතෙන් නෙක්ක
Allah subhanahu wa ta'ala men ehma ekalaange atibanna golun gakkuri ekalaange dua denneviye hajj diye umrah diye itikaf kuriye miskituga dua kuriye regon dambar namaz kuriye ekalaange hadratan aades denneviye mikahala etebbar ibaratake algomanne win gossa Allah subhanahu wa ta'ala shifa deban algon gaatuga befulok vidaaloi mitaganege befulok nekkames vidaaloi timange ek kidney faili wegen doctor timan gaat wonje operation kurare je doctor ek kidney nagare je enas operation kurum wegen hurihakama tayyar kofa theater genda heduma echi alwa hurihakama ready ko nimma tayyar kofa timan bonefi doctor karega Allah subhanahu wa ta'ala devi gunavane nagam wani e devi faratuga danwa lafe timanne kabul kure devi faratuga nodannawa devi faratuga isne neti e ilaha shakwa nodannawa e gunawan timanne kandala kanu kare doctor swara ajapasti doctor vidalu ti mihun dakka ka dawa ka naam ko mihun dakka na operation kurang ama den isam pari thuru wa ka no dak eko meena agun gaatuga buni timanna buni doctor karega devi faratuga nodannawa gunawan kandala kanu kare em timanne deshe muhulat timanna annana me tangol fa en abune timanna hospital nikmage maguma tegada eh ulenu keddu fenije rattes kurimati rodamas fenige bune fe umrad damenu timanna bune wa umrad deidana ebode fursate ene bune timanna wagutun faasa dakkandi umrad go sitanga zamzam femboy to af ko dua ko den ene gahala to ene bode engeni ene denne vecche denne haysiyet ene algonu gaat kiyadini mewa gos rodamas nimunima ena umra kon nimmagen makka goli femborias doctor dekkir gebes masle kidney gande tawon ko amne ebes masle meda ame dande medos miri kite mahar mare phone vech doctor vidala phonani aharo ke fa test korech ebes masle kidney gande te ena algonu gaatu vidal mi kidney naganje purimi doctor ese kinetto hedi timanna miyenne debbi faratuga dannavi gunawan denne devi faratuga shakwa denne we gunawan alun islah ko debbat Allah way netumuga tere gunawan devi ras kalange e gunawan je bayye islah ko dewma ke kalange nuhonu fasih wegen wak eka maqsad ke kihin komato beenuma ke algod men ikhlas teri gulun Allah subhanahu wa ta'ala fuhuma mayus men neti kalang hantuga dannawa dennewun e kalange shifa devwane kamu yaqeen kama itubara yaqeen kama ke kalange dannawa kam gawano Allah subhanahu wa ta'ala shifa ene minbar ko devan ibn qayyim rahimahullah vidala fawe miha ge hik alam to ver raskalange a golum badehive e kalange bayya shifa devi raskalang kam gawi hinduga e kalange a golum badehiko farwa gemmeha akankan tartib kurwa kalange ge kalang kam gawi hindu goistakun halutange halun anen hala badal kurwani Allah subhanahu wa ta'ala kamuga awi hinduga mistakunge hitta ekalangiya gulumba devejji kamuga wanama e gulumuga sawbun maddi gotun levifa nuwa eta shifai balitakan Allah subhanahu wa ta'ala minbar ko dev manavi eta shifai ena rabba onna mativeri gulumuga saw idan fa idha qawiyat an-nafs bi imaniha ena ge nafsuga iman kam wargo devejji kamuga wanama وفرحت بقربها من باريها ادي اينا ge verras kalaga netumuga tereng eena ufadde verras kalaanga eena kuttamu muga sawun eena ge hidan hingamaji ufavarikan libijjeg mane ke balige sawun seena Allah kuttan koddeti ege sawun eene bonammes nege ka lazzatan eena ge hitan libigent e ades dinnun eene lazzata gavve eena yen eena ge verras kalaanga kuri go ek gaakam avra ma gaakkan ihsas korem fajaf e balige terega ena denne oso wa unsiha biha wa hubbiha lahu wa tana'umiha bi dhikrihi wa insirafi quwaha kulluha ilayhi wa jam'u umuriha alayhi wa isti'anatiha bihi wa tawakkuliha alayhi e kala habda denne o ma wakil kurma e kalange wa lobba mi huriha kamegga ena ge hig e kalange goli kuttam vejje kamuga wa nama ei emme laabaya manfa huri balige shifa kamuga ekankam wegen dal ema insana ge iman terikama
Allah subhanahu wa ta'ala gonna lobi ena iturojjikam gawa nama efida halategga ei e balige emme matiwari shifaik e balin ena nikumegen dani ena gharshiganu ga hori virustan hamekeni safun ekkiwa kokfova ekkiwa kokfa enage hitugawa haruka shikama ghaflata enaga nafsugawa faafataka e horiha chefuevi saafwe Allah subhanahu wa ta'ala kuttamegen wa gotuga ena kalang e balin ena nikume ganna lobadi izzetere ahum mi mater ismufula ki warab boda algon men hituga abadu damahattanje mater ismufula kom mihe kiwes kommes kala kamegga abadu shakwa kormanda mihe shakwa koram vi e shakwa ga hallu milku odigem wa hama ekeni faratu hadratuga ei ash-shafi jalla jalaluhu subhanahu wa ta'ala maisa mere filaulu kurkollani madamara yad kurbiya algon mi filaulu ga baki ba ko kuridan hada wa subhanakallah wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa jazakumullahu khairan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.